Muslimanske snage iz Srebrenice uz pomoć jedinica sa Bratunačkog, Vlaseničkog i Zvorničkog područja upale su na pravoslavni Božić 1993. godine u Kravicu, gdje su ubile 49, ranile 80 srpskih civila i vojnika, a 7 ih je nestalo, od kojih 5 nije pronađeno ni nakon 22 godine. Oko 1000 stanovnika ostalo je bez domova u jednom danu i kroz smetove se probilo prema Drini, izbjegavši sigurnu smrt. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 101 dijete. Bilo je strašno. Strašno je bilo, opkoljeni smo bili sa svih strana, nisi imao kuda izađeš. Kad smo počeli bježati tam prema Drini, oni sam se okoli viču, čekajte i da ih pofatamo žive, nemojte pucati da ih pofatamo žive. I mi smo se tako, naša neka vojska bila gore u Brdu i tako su nas propustili Drini tamo, a inače bi postradali svi, ne bi ni izišao niko živ. Dočekan je taj Božić sa cikom i jaukom. Kiša, snijeg, povlačili se prema Drini, roditelji smo stari, iz njegov sina su izgubili. To je više, umorni smo više da ih pričaju svakoga Božića. Kad dođe mjesto radošću da ga dočekamo, prvo ga oplačimo. Od početka rata pa do polovine 1995. godine muslimanske snage iz Srebrenice stalno su upadale u srpska sela oko ovog mjesta, Bratunca, Milića, Skelana i Zvornika, ubijajući sve što stignu, pljačkajući i palići srpsku imovinu. Zarobljeni su mučili, masakrirali, odsjecali im glave i pokazivali u Srebrenici, a zabilježen je i slučaj da su Nenada Rankića pekli na ražnju. Za 22 godine nakon rata niko nije odgovarao ni za jedan zločin počinjen nad srpskim stanovništvom u Srednjem Podrinju, pa ni za ovaj počinjen na Božić u Kravici. Doći smo da je jedan na sceni pravosudni inženjering, projektovan sistem presuđivanja samo Srbima, da bi na taj način izvlačili određene političke, teritorijalne, ustavne i druge ustupke drugoj strani, a na uštrb srpskog naroda i žrtava iz reda srpskog naroda. Nisu birali ni žene, ni decu, ni starce. Pomenuću samo Erić, Negoslava i Krstinu, koji su imali preko 80 godina kada su ubijeni u svojoj kući u Kravici. Krstina je pored toga bila i nepokretna, a da ne govorim o Božić Mari koja je imala 90 godina. Više nećemo sa ovih mjesta, sa ovih obeležavanja poručivati kako nismo zadovoljni radom suda i tužilaštva. Prvo ćemo tražiti odgovornost Srba koji radi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ni ovoga puta godišnjice u Kravici nije prisustvovao niko od predstavnika međunarodne zajednice, a izostali su i visoki funkcioneri Republike Srpske, ali je zato cvijeće položio koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikaciju iz Sarajeva, koje je juče u tom gradu po prvi put održalo akciju sjećanja na žrtve Kravice. Nama je najvažniji čin koji je učinjen u gradu Sarajevu nakon 23 godine, jer vi znate da 23 godine je postojao muk o ovome zločinu i da se samo skrine pažnja, pa makar to bilo sa jednim aktivistom ili sa 4 aktivista, za nas je vrlo značajan za taj grad. Nakon parastosa u seoskoj crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kravici, 22 godine stradanja Kravičana obilježeno je polaganjem venaca boračkih i ostalih srodnih organizacija iz više opština regije Birač na centralni spomenik podignut u ovom mjestu za svih 3267 ubijenih Srba ove regije.